Ngariomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikenga miharumu hawa ya amani na usalama, na uomba Allah Azza wa Jalla yamfungulieni ezijuka na khiri nanyi hinna muislamu itukao yonsi, amin insha Allah. Andani ngabondongo kao zo wajibu baina hatu na doheshelezi zana baadhi za nongoyo wakawe aslia hazo samani. Naam, abonge yo wajibu kumweshelezi zano haruma mweshelezi zano yoti wajibu wandu welewe hukamilifu shahwelewa shinu hindi wanuhelewa wewe mwanadamu wewe ujo udeside huribenulia ye pozisyon ya hao sha ngabo alama bukao zo dungana ne roho zitsongezo wandu jinewelewe ukaya hwelewa sha kujajibiwa. Alors zonde za jitahidi na nzori kianizo banu jabo kozo kama laada tizaba roho haruma ye director atende ainuka ya sinansundaru zabira esauti kebya bimana omzoka uhaho jumwenkarwa nezo tunongo za kawaida za kihatu sha wona wakati wakao emapoto yo ujwa huja hokaya provokewa abonge wa provoke namna ya ukale o wafanyishihe bangano wakao lotila kihatu shawaka hanza warivureri nje harmaze tereza hao dorelea nizo tunongo wakao zo za kikawaida hatujuyu awageri mtahanize samahaza hatu ranzi juzi kaya zweti kawaida kihatu rahena mnashioni rahena fundi watu rahena muwatu zabira zoti kawaida watu juyu lebangano bokao mlieshi shara nzile o tihundukai mbenini liyo banu ikare hansukale onge bido mwanadamu ya jitenge shababia jikoma maroa paske harumwe mijonsi pia shanga bo mijibokao ngio mieux place ze mio za hao ziwambie paske wadhuku welewa abwena jitahidi ya mwana mumjini ho mwendo mbio za nungozozi tirepete. Alors abodo ukari meriwane na henne mlikao nzo arengezo limewahe tujuru ya dohamba makaulubo kao tujuru nga juri diara mene mjiwa kamili haruma danje bazimano ka haruma zankili ntinti za hao wanzo kiari wanangu wabiyazi zao wandu no wanzo wabiyaziziwa kwa tukirubia ala ukaya gawa haramu ambonzi. Abonge hizo mwana mumbeni na mjijama mbeni wakao wa enshi la memsor wango mie place wa evite ajali zitijirepete arma mijihama ndiyo arma kestweza siasa. Abonge hizo wanzano watukufu rimtani za samaza hatu kaya karti kiasi ya uhima majajuyu karti kiasi ya uhimili ya majaya nunkao karti kiasi ya uhimili ya mbaba hanu bokao ena ya roa majaya hanu nizaya holele yamo abonge ngartao samaza hatu uhusu ezipindi zabira ukaya rambo ukawanduwe joba ngweni
abo kaba na mle kaba na mfubi shekazi jobango ni leo tambeza hao kutambeza hangu shangwa mbweza mbaba hangu abo lotibangano la hangu abo karti tayari warizawa je wala piziwa habangano la tuwa husu andabanga sari mabangano la siasa abonge rimone sani mfano ya ukaya eudeo wandu kati tayari ya delo ambavi andi kati tayari ya komelwa hata sha ilia eleo kabanu ula huwa mndu de mndu c'est très dur ongenga mjuao ka boronosi ra kreyena mnayo hambaye mndu ili mwone ukabanu ça veut pas dire ukaye mndu ye ushisha haki ngawe na droit au ngawe na accès harumaze nongozo ntipia utibire harumwe metodi ya ubira ya ladhimubire ili mauduke na haki halafu leo rila uzize mndu ya metodi ya rumiao mononyo ntipia ukaya haruma nsundaru bashindi bafanyisha direct za timizi kuume au zaidi ya just hakali mabokao riamba ridirone mafuna hayo kaya ulapiza mndu jau c'est très dur kwa johambabo ya kaleo ritawari jua homa halaniri rumiao kaya vanu harumwe balagha wakati hidwa shoti hidwa kwa johambabo ya kaizona hamba zonongoza ko elisha mndu kajibiwa ya milwazo na mwanadamu yembaya hahe okay kana diama bazimanizo mwanadamu kasitayaria milwe halile eba leo mndu jambwa babaho ibn haramu mzazaho ibn haramu nyona haramu amazi wishamzazaho ye puleza marahoni babaho yesungusi wambwa irendwa zotinongo konyinyi mwanzo leo mtiye jem haruma ndoko hamandi zo bukunganyi tayari mjem ndoko hamandi zo zambwa mndu mkaribu mwanyi alors narikia harumwe siasa pour de vrai rambila naze kweli haruma siasa rijuwe koma ya udai siasa parce que ngabo ndongo nzima zikawjire pete humkomoro yode mana kosi hanju merende bio revite acti yo tijorire JCC amonge hizo atukufu timwe hantiza ni titri yabo yabalia uka opposant witimdu yakawila jana utuwila leo amombo Mwenyezi Mungu ni msherehie no mrongozi huo atawasule daraja ya hazo sambando kaya kuelewa na ujibiwa zonongo mbili tofauti gejo mkinishawelewe shakuna ujibiwa paske ngoelewa ukaya ekati jiko centre nifanye raisonnement nitahe raisonnement bokaongi zo valable haruma zemio za ho wandu kaundu arishiliao pour tuango no manga mmenyombwana parce que maudu ambaye mnduka ya virale solinu we mnduku jole okayale solake jabili libire na wewe yose ta meilleure solution wona okange bidori bitso wandu rone ka insinge gejo kawa lorke ngojuo wawe kati meilleure solution shango decida wanzo bitso wandu mwenzi ya iyo abange wandu hamada wao helewa shao kwa jibiwa ohelewanro shao kwa jibiwa abonge karti banuri jibize wandu nasibanu lirongezeze miyo parce que miyo zonde zikao jita maudu kaka zijelewa kaka zijeshia shaimanga mifuolime we jo urengeza ndongo baada o shefu bashoka shidorongo wa shaulima mwanadamu mojo urengeza ndongo wamba vaheifuba hasishe duku haliliho moyo hakoza haukaulime ngumrendo nai abonge yome ngo ni mweze mvuzani kwa olime dabo yakaya woshinda eziparhani hao hefubani na hunu hoko hamba ndabo shaolime ujo urengeza udetourne zo kaundo uresanteo izo wakati mwije mkomori nguziyenshi kamkomori ye hambo ukaye sava nabo ti sava mwamba sava alors bazimano kaba lomo wahaho ngo harumata izo ngo bokaunga rezishonsho nsipia abange ye opposant amwe
opoza wonyidamwe poma shababi eba nu opoza wonyidamwe ndo hule pazanye muri za hanyu ye opoza yabidi ulatso wakati wahaho bo mwanadamu bo shababi mkomori ho mjini hanyu opoza damwe je ho mjini hanyu yastahiki ulate wakati wahaho umkelenzize wishie nrongo leo ujuhenizo ziusababishe leo opoze siasa ifanyishi haombi haruma wizara fulani, siasa ifanyishi haombi haruma idara fulani, siasa ifanyishi haona haruma direction fulani au wenda mweje mriabirula tu wakati wahaho ukensi umwishilie homjini hanyu ukubali ukale owe mro ukazara ndevu faiye wende wa mwishilie ewe yindo na ule pasani muri za hanyu ngamina kinuko wa baba hatu nuwateta hatu nyonti pia kabati yaze mwana yake wahadui, kabati yaze mwana yake wahadui, kabati yaze mwana yake wahadui na henna mndu ya hafa harumazenzi ya za maandamano owanradu hazi wa marifa mashashi wa ya sensibilize zinyakati zabira basi henna mwana yafia yabo enge haka hala hoa mzaya wenzabiswara na akli kabla ya jaroha wenda moroni ya jadunge sensibilizasyo yaho bumdumdu hazi wapeu nzadzahe ya jomusu ya zinraji, nzadzahe ya jomusu ya zinraji haukaijwe valeri ya ukana moyo mzadze munyuzaya ona kaulu wakaulu ujwa huja ilo kaulu la kishababi ya damuiru kao banu ngamanzo mwende mbeba nuramwe jafa walaye hambwe kalima yende kina sasa oshinda ujwa kala kalima ya nrabu kalima asabuzi ni harumu silamu ni harumu hayati dokaya ya akili ya mwanadamu yo muhimu hanemba ya hahi alorawe kaleo ujangwa nzo nambio kai eba nunga mwanzo mwende beba ndaramwe jafa yo termo ya urumia oni soko wandu ngebido wende wa fronte yebido shababi use moronando wende wa fronte yode akili ya hemdu ani ye vale hambo zenrongo yeye waye yede kino wa komori alors hoshido parse mndu yambe na rede c'est rare holewa abone mana nzone ndeze ukaya nganzao alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh nganzao rikesuiri ridojua ye opozandamwe yabidula tu wakati wahaho kenti umwishilie ye opozandamwe yaradhimula tu wakati waho yokazera ndevu kanga ngamona sali fulani wende weshie emananga ni mrasure yoni ukaya wo ujimlifu waho wanradu hazi wa mahamengo mirandaru wa mahamengo mirandaru hunda mahamengo mfukare waloma opposant abahayinu manotable harimwe mabango ya milanansi wawabaha maunawe harumaze ze media zinuwe rukano ramahiyo wawandu mwajwa hoshashi sha esha mrendani wafuma hatso bwa baba hato batiza hato mabani hato mashababi hindi nganzo amanzola mweze nyongeza hanyu wo opoze he fikra ya haho kuna ujo utendola ni mndwaro mwembo ane opoziswe yinu ngo opoze fikira ngo opoze he fikra haho paske ekale waka mrabo kaya na mrabio msemoroni wede jwe maana sha wewe husimoroni pasko paro eske hujwe maana kujajua alora ke ofo ya hena yamba kana runjiliane uonge na hadafu mshinzi paske zabande ni wewe watu utenewa banduka ya na runjilane moroni bandu rafa mandamana alora ya tende ya hamba uonge na tafsiri wewe hujibu mparo yode maana nzoni ujibu mparo wando ujibu mparo zabari ujibu mparo ulona hadafu hindi ujibu mparo nzo wasilishwa daba alora keti au la mwana mkomori shababi ukenga wakiasi yokale mradu hambi yokaya jusalebwe hilo baho juse nabunga we na akili zabari ni wewe utsode hambwe mduka jusalebwe
ushabi mkomo sha walo mranzo hambie yabano yingu hambie hoka zanongo ndri zetabuzilo harimwenzi wa kutuziwa na ngozi wono eske fursa yo kaleo nzo ajusele bwerire ile pangwa ndahu ile landahu zila fikira bokao zitsanganyiwa yeye ndi akubali ya paroandu shawa mnikaza fikira badibo wokwaka hotengweni ngamjomnikani mifano minji banu bokawa mjokaze miyo ngazijohelewa shaze aki olime wojuharaya amtswambezo hatu zo mimi naeshi ujimlifu waho wandu aduhazi paske abo wandu mimi nilo surukai opposition ya kihao wowo ngwa riposteo erwerina mbizi faisha harma idara makhsusu za serikali wazidenoseo halafu wajohamba ezaladhimu au wazidai kumsaki maandamano izoka sutsonga za leo serikali yafunge mndu paske ngabo dalili ya ndongo zinji ikaleo wewe wanamkomo waziri fulani huparisa proviso kaleo hanyanganya mali au hafanya hazimbi huharu mazera association hufanya maandamano yao kontra ya waziri hiyo waziri huo kanga wanazanyi shahidi kabati mrujo urejisa dingoni kabati mrujo urejisa dingoni ukawa ni opoza wajimdure mufikira mbi ya jena fikira njema sepapa suka huna miyoka yana lawe ukaboyo idenga weniyo uyo fikira nkuyo kamba na lawe c'est très facile ho hamba na lawe shayo ti solution garanzao leo SGG kahaja na fikira yeye ya moila janiyo ya regezenti ayeheleo kayo esheki kari mhutaji yao sina mifano ikale oti jisazenga uzahangu atompa obahanu Dr. Rafsanjania joka ukaya asuke tishingi rongo zinji juzi ya kambene ena sedali Sedi Hamidu sedali kabati owandu wazingiza bonti pia nusu ya hao wakaudo jitesa jao paske henda suala la jayabo la swabili hana maendeleo soni entre ya idara fulani au wizara fulani au mahakama fulani na bida procede bali bongari ni kwa ankli ibadilio fikira kontro ya fikira mnugo leo kaye fikire yawo yonku hane fikire ya hewa ziriola mnugo leo kaye ankile yawo yonku hane ankile ya he directori ola mnugo leo kaye ankile yawo yonku hane ankili ya he ya SGG ola wi yao ndwamada o unanduka mile onga mjola ta wakati amjola ta wakati wa hangu wabuko jatawa amnasome yao maandamano paske leo onga mina argument zo shinda leo ni wajihi director wa idara fulani amina argument yo shinda ni wajihi nirejeze fikira nazisha na wazee fulani na mbio kati jawe asuile kile mengozi penshana mna fulani c'est voilà l'opposition amjomni kandidali kakati jusazenga uzahangu siwasuloba hanu ye ushaili yo siwasuloba na ushaili yo abonga mnasome parce que leo msuli nda mrajana biokaye mhongo na opposition bahani kaza ulime wa hambe mwana fulani wala mna haramu halafu shefu fulani wa hele jaishi wala amru mshe shefu fulani wa he halafu le jaishi la taifa nyi majau msuli nda mramandu wo ikewa de mndu huntendo haramu bwana opposition wakati karibu no shinda yani tengele mbaba hanu au yani mvite mbaba hanu lina mwishi le mbando ngoyo abanga monzo nimwambie ni ndongo nzima bana relewana nimwambie nukaya mwamijini hanyonzi pia wandu waongwao wandu wanzo wa joine soka banu ngwakozao nensi yinu kwatsukoza nensi yinu ngabandu koti hamandasi ngabandu ko sisi ranzidensu wandu wao wakahila
wakaula zemali za hensinu emakati zemali za hensinu ndo wakauzila ritoke hali inuga siko jusema tore wangalare subiri utikiribwe shababi ukaleo wanru wao watu uona zemali hizo watu uzijue namna abidi wazirumie watu hunda wanru wawanikazo wadoru Mahamade Saila ujorubu kubalukale wojuso babanu wakanti wende wawadailie au wende wawanilie hata mpaka baseyezi bahezi nrajine waoneka ngo ajo hunda bendwa dohula yotide heli abidu juho fanye ureklame wewe yotide hali bo shababi abidu mramandu wote mrastakio juse ufanye manifestation lepo muraha uome ukena moboza kwa jabzaya ujoke wa hadui emadui yao ngayo mijini yonsi pia mjomnikani mfano mzima miongoni mwa notable wakawe asulia hao besemda jo fikirodo ndo atenda embana ino ata harumando zoka insinu bangendo nayi yebido utafautishe mruikao hakahunra malezi atende banu yezi abada yinu yakaya hakahunra pato la mali no jabari no jewiri halafu katsu hunra hange tayari yasindihe wandu wende harumambwana na ujirezo no kema nawa nao ensinge dona yensikeja kahenda ndo wakati yakahula wardite na kataka tayarafa nyilo maandamano yezi atende banu harumwezi yakililu emanotabili wandu haino tablo walo harumwe opposition yinu iliyo yinu tikirimu hada la kabati wanrobe bamona harumwe ze mediazinu kabati mrumbe babala harumwe wanrobe bawala uwamzima bese harumwe shihu shondo wadunga wala pia wawandu korika wayenshi wakauni kwa mishahara mu mijini hatu batina hazi wakazifanya izo rikabanu chaque vendredi watoka doli wa mapesa batina hazi c'est bien yokaleo wandu hamanda wao walona dhamana za miji washinde wajo organize wa manipile omji ukabalaza nongozila zila za hao paskwendi ngwa wenji harumwa wandu ikao ndo wakipoze plasi za miji alors warenge miji mateka ngwa fanyo hama wandu wafanya opposition. Il faut faire attention shababi kuna ujauzalo utulwaliko liata ujordi ukiri owandu waloho mijini iho ikele ongo utende ao owandu wakahula ezi atende bandu rika waona nana zeje geni za hemakalima wakauyamba wakahamba wandu wakaza opoze ezi atende bandu kabla niwe jaja andri ono ebanu banambwani kabajafa mndu hula hohelebwe balatsibana mbwani kabujafumwa mndu tujwa hafu tujwa kajafa hafuma sababu kendi wabana umjini ho banamba wanafikiri banambani ona haki zao za kanza zirarilo ile manzoni mweleza nukaya utikiribwa shababi huishia wandu hamada wao ufanya mala nizo wala ndu watashao mendele usonia hensinu animwambio nukaya hena mrumba wa mahamengo mirandaru ya zalwa nsijuba no hata yalona mahamengo mirandaru leo wo katulinda develop mahamenti armwentinu parce que il a déjà tout vu. Abo utikiruka ya maandamano ya leo ya hemwa na ya jweni mleo utikubaluka ya jweni mleo wewe utikubaluka jweni mleo maandamano ya leo ya yamrajine de hutende ya dohambe ukaenda fanya reflection ya hao ujue namna abidu tahensi ya hao ujue namna abidi udai utijitia kufuli basi sasa unupanga wansambili leo unupanga wansambili abagani mwambie ni ya ukaya uwanroa baba mdingo wao na harumaze media zinu weji hada ukari wala ma opposition wala wandu bokao kwa jakana haz izogizo na dalilu parce que eze kontiza mijika sundi hana hindu bon kwa jaka kwa tsuhunda bandu harumaze zinu warajai harumaze kontiza mijibizo walili yao no birawe rumizo wana hemabani hao yoremakoti wetu zandwa dabu wambara la maandamano wi kama na mndu wanonai hama mndu ya kale wabonga ya tuliona fed vizata soma zababi wa miji waniensi hao hea kila hao
Sahaeza hakiza haho he akili ha. Shamferi zoka ukubalukaya. Owanro ababa ngani uhambiyo. Owanro ababa wakaharu mwezi ye kililuba dabalayi ya kahuja. Waona wa hafiliha mano tablo wanu abiru ambare longo wano yezi. Abo mjue moja shemoja. Adumbrake daba harumwe dernier degré ngeba dayabo ya kiria manipilewa ni mbaba hamanda duanro baba wa. Ngamwesheleyo jegeni akadotilo haruma radio ya mbeni banu ambao RTMC. Shai jegeni yue makati yao ikaudotilo paske RTMC ika radio yatu ka urambano ngoyo. Henna banongo wakahamba. Alors, hunu hatu ikahone hawakatahe kampanya madali swali ikahone hama balange shagao madali swali. Yo ndongo za kawadhi. Bahiba kaje geniado tilo harumwe radio hiyo notable mzima miongoni mwema notable wa mbeni banu wakaongo ma opposition wavenu wa sura opposition hanzia mraono hama gizo za kiswerie daraja juyu baheje genio ikadotilo yabo notabilite wakati wa kidilika honi habeti salama makati yao asimengo ni mwema kaulu ya janao yabo wole wo ngone wa hama besar mapozo inu hama besembe ni wandu wanzoa waremezi inu hando ngozi tohenda hani hama besemra jofikiri hama ede atende yezi inu waleo mra jofikiri hama ede atende mbwane opposition beni banu harumanusu ya wandu wohelewe namna hiyo shaka bachabe banangu kubale fikirai haonesa ukaya opposition opoza wakati kililu awesa yo muhada aliswali hinge yabo yemvange nyele yao harumwema koti ya hao hamba opoza wandu walu harumwe opposition ware mawezi inu iyonda nanda mrutse fuza Ibanu mlodo bacha ntre akili. Mlodo bacha ntre akili. Amlodo bana biyokezo rabo iti opoza wa imdu ya kahundra bonga wa imdu ya kabuda bonga libalwa. Walewa. Abonga mwanzo ni mwelezenya ukaya. Ukaleo wamru jana banjana bakama opoza banu kwa jesta hilo wakati kililu bakama opoza baso baba wanu wabirowe hawe umwambianu kana mjuhe mtikiri hena mranzo msafihi wa msafihi muishia ukao mengoni mwandu akausomeso wandu namna yola pizo wandu basi mzima mwandu heno stability mbeni banu mzima mengoni mwandu ikao leongo ambao wango usonara mwebwana ya udo tenda wandu mwebwana opposition leo c'est facile opposati mdude yo lolo zoni tuanza shababu kubali ukamdu opposati mdudu la hawandu opposao mdudu anafikira jumwe fikira ya hezilio shati mdule ojo ni parabana ndale mokawa wezi wango yabo jumo twela semalizinu emetodio wiyo warumiliwayo wakati wakilwa baba waonga muzesheleyo zechegeni zonzo yabo no wamba ukaya opoza yonda nanda mrutse fusa hema fuyo maili leo kati tayari yambiwela même chose nizo ya hamba alors zabandini wanzo kubaluka wandu amada wao yode notabilite owinji wa hayo iparabeti salama abodo bantu bakaujo mrogozi uwo nguo harumera de RTMC banu dotilwa kaudotilwa yabo ka opoza inunda mrutse fusa hardingula umuyabo wandu wasirika wandu wakaharumwezi ya kililwe makati yao hena mrujore ngambandongo ya ezi hefaidisha mru opoza hamagari na mude mwaishilie kautibale gari la sirikali uparsa mru opoza damidu humba hizo gari niho bakabana opoza hinru yonda nanda mrutse fusa Koma sasifetilike mru hamaduo ukubalukale wo zerezon mazae na hanza reklame kweli wamru wonoze ndona yi au mru kweli wonokale obanu ngabalwao mali o finance yao kejabidi zinzende jao la mazoea maishi nundu shashonga yaule pazani muri za hatu
mazoea maishi nundu shashonga uwo rongo joka udistingue joka unoku ti mieux placé udonongolea haruma mbwana opposition ku ti mieux placé parce que wakaone mapoto wakati wakanaezi huwarende zindu zitso hindu komasa sifetili leo wanzweke leo ye maandamano ya haho wewe humtendea parce que nsinge bido ya ndero uhalezi wajanta welewa wewe mramadu ho para bangoni jehende mramadu ho para haruma faye jehende non, il faut faire attention. Debido shababi energia hu juo banu joka hirumilia kamwe hirumilio haruma sawabu. Jana oandruwa wakana yezi wafuma mruwa nambwani kanchoshela na haruma hadisia helebwe la kanzali rengo banambwani. Wakati huo badi wodu wakaneze amri za hamba ukawa inafungwa wa inafungulwa zori kauziyeshi. Odo akahamba ukawa inafumwa wayati fuma wa inafungwa wayati fungwa bali rahare jaka yezi ya kaulindwe jeka ya madali swalihi yomrato kawona jau kaya ngemrato ndo ngezi nambao zinu ya karaisi madali swalihi mide mwambiyoni yotijokati fama goba ni hale sa ansusi c'est parce que ndinga mambo ba ndongo ba singa mambo ndongo ba c'est juste yabonga mundongo ba zinabao zinu wallahi ngem hada li swali ya karais tidaya John Funga tidaya John Funga tidaya John Funga mhada li swali shatu hambio kaya iyonda rugwa zinabao zinu leo kritikini fanya winu leo nyebano ya karais mhada li swali wallahi la wa rabbul kaaba shena jondi habantu jokanga mzabilo magobani yode daraja rakawona jawu mide mwabiyoni yode daraja rakawona jawu amjomnikani mfano mtiti limwelewe wakati Muhammad Ali Swalih mbeni banu zala wana ukabaja fitihunu kama Muhammad Ali Swalih dia undaze vote lelo rais baho wandu wao hunu mjini wadonja imala hoya ho wandu aserse atangabo ya tamru mzazesha ho jitsoni jao na uheza majimbo ya ugalaza baho wakati zenongozi la zaka uha yonduho kabala yetside ya hunda mrajine zano sizo kaza la hundu abo mzima mingoni mwaze wahangu baba Muhammad Hamza Hasuma hamba he tijilobo bandani hangu banu tijati kabure mwagungu enge badaba hale izo wakakusuda kazi chache niendabo bandani hanya fulani tsende tifanja wezi jonu nrende no hambo ukala uza ujone chewe tufa hunu womji wakao swati pia ene mdugena hakumjini yeho uprivilege wauka unuwa ho wawanu unziwa ho wawanu c'est pas la politique kawajaha siasa ya mji na opposition ya mji kawajaha opposition ya mji na siasa mji zimanizo ezinungani mwelezoni ilimu asundaba ilimu juwe uka woi wani wewe zonongo waba uzinu ijo mkinisheke zoko elishawe na rabu izo ibilisa haru miliwazo wakati shetwani yakaudoji sungusa ende hiba zemalizaho wesilamu basi hende wakati hazingarwa emarea raru basi hambaye sahaba mwambio kanga mubesho mtume sallallahu alaihi wasallam hamba kuratu tinibeshe yeye walaola doja hiba hadani hebi ya bili olewa hebi ya mwando hebi ya bili hebi ya raru ikadwa raru sahaba hamzingara hambeha Aba Huraira bahibo yambalia yambeha hambiyo kamu beshambuka ola shetwana bakurantu tinibe shabalo lamduka tujoka ola shetwani Aba Huraira emasumara ro alaonsi pia joy bala yahiba mbanti na ureje yerejei balao la kajaka ujoka ola shetwani swafi ezahem tumado mambiyo kayemruo hahamba ndrabo gujorejei he kaulu ya mtume
Aba Huraira ambayo demana na dore jet kajo kanazi mtu ambaye mrongo jore jezo nrabo tikajo kanizo jore jet dizo raje mtu ndam Paris bahende ham Paris hamzingar amambiyo kaya ba hayune marararuno ngodo hamtum sallallahu hamba ikuran suina hajo hamba hadisi tiyo ba kati hambiyayo kuna parona shetani atampakale tasilija hamba bende na bango jodo soma Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum razudo mado atampaka do musizon Nyezi Mungu to kuhifadhi mpaka na botasi shetani kana hukurubi abalola ndaye basi Aba Huraira hende hele za mtume sallallahu alaihi wasallam hadisi tuambie kendi izo ya hamba zo kweli shayena rabo sadaka ka huwa kadhub hamba kweli shayena rabo yena rabo hamba kweli shayena rabo alors c'est pas parce que leo ujale mbona mbio kaka mtsona bwana kwa kaka mtsunda majika mtsunda mwenje wi cha eske wende ulo mie plasona biezo parce que jana uka harumayezi ulaofanyilwa opposition wakaenda kwa opoza warandizilu sio hindu eske kweli we opoza wakweli au kutsuhunda mapesa ba alonao abonge mimi hada mondo tishukuria ukaya eba mkweli nge mhadaliswa doka rais wabahatu waka harumwezi inu lewa wabahatu waka harumwe zinu waka vote zinu mathalan eba kweli watoka hamada wanu walo hunu wajitembelea au joka bango magubali pia parce que kade pouvoir ya hokale wamena semdu wakama mieux placé waka dictature ya kanziro yora mhalaliswa likatira hisi yonge justi ngokupe place ila kachaka raisi zimanizo rika intimidewa wotsidami shado baba hatu sidasira ratuka ujano ngojizo waka intimidewa jawu yora hakabati yezi chawaka intimidewa namna hiyo amina kinungeke mhalaliswa ndakarisi leo njajwa hina bezenongoza baba njajwa wahini paro kritikeye ziyo banu na tsindo wongazi jani kwa jajo wongazi jani jomkinishawe lewe ukabala yin siasa shobo hunu mchini dabanu babo ntojo tilwa keke abantu ndina fima gubani bazimana imani ukabila imani wala ngwanzo watwa bazimani zole onje ndo shawo ambari watendao mbwana za siasa suhambiyando kangwambo kweli shawo na nrabo izo wazamba wakati wakililu kwa bati mdu ya kaharumezi ya kililu ya katayari yafanyilwa maandamano he system inu uleo wanzo wambe wandukana mfanyi loro abo sisiri kubalukani ekaleo msweda bahanu nenda nambo afikira ilo kinyume na fikira liyo shale wa mrado parandu faiye alama jindu alama favalu alama katili badi banu jana wede wakautaru jaishi banu dewana kwa midomo banukaya siparokiri muhadalo le jeshi la Comore c'est juste comme une télécommande oma teleguide ena ujokana yeze de joli tarumu tikirujo hadalo leo ni mndu yakanilo jana yafuma mndu hajale wahambi yokaya ya uswali tudo habari la jeshi la kifavalu la jeshi la kijao njaparo kuna paroparsa diskuru ya hangu ni la pizo jaishi olewa ni la pizo le jaishi au ni la huwa le jaishi shawali tarumuo miwa shelezi za ukaya yide mwazingare telekomande shele shamferizoka ula huwe waloka ndani ula huwe mazemfuwa hao uremwa koti yoanki lintinti wala kuna paroshindo wakause hazibuina madharau paskwe wala wende hula wende wasomesone mna yokanosiu alors simabianuka la meilleure solution haruma habari za swabilianiha na jaishi haruma jeshi la taifa kabati solution tsodoto kayonzima eni sawa jovuzo mro ngebidori kene maji iyo morali ngebido mdo wanika morali kuna ushindo zimemro hamndo wemtiti atansu johufa kuna paroshida ushangaze jaishi helekio la hao we ushangazwa ni chef jana ukashefu wabanamba ni ondo reklameza hakiza hao wafumwa mndu vanambwana kwa timru abati jao
Pasko kana yezi halafu leo mwanzo jadelezo ka kweli banu we mndu odon tarumaru mambwana opposition wewe shefahamu kweli zambi zinu kuja kauzwa na jana leo ndabo sona bandikana nanya swa kanza fanya opposition jana huambio kendri kwambanda mrutwe fusa huharamishwa kamda serenge gari la serikali hadoba hiza mropoza izo zika hamba devant notabilité leo ni shao notabilité ilo opoza leo wawondu wakahunda bahasha hinna juma za mapesa shababi ngo kubaluka hosa moroni sida akila ha hokale mathalan ngondo afanya manifesto sida wa akila hukusude sida wewe chango kubalu pora ni mrumba baba ndio romba wao wode maima mwanzo semoroni wawe abo keringe kutazalwa akabo kutina abwe hayelawa woke karnora tsuma byanukai zamvuza mwanadamu zingizo muhimu nganzo zirumilwa harumo objectif zamvuza mwanadamu shababi zamvuza aho yabilwa zirumilwa harumo objectif amrili nuhambiyo kaya wakati undo wakati waha shauti kubaluki imamu yabidio swalize mdumbaba yaka harumwezi atende banu bide kwambiyo utishefa haho sikubali hote ndanu mbwana yinu bawo wandu wakahula bahindu kwatsula leo abahe mziba justifie denongo izo kangara mbonrabo bar sojo tamrongo won leo bonge karjara dukujo tonda manipile mndu ya jala hwe mndu da manipile mndu ya jade mimi banu hakika malaka batimba robo ya ntabisharu mwe hadisi ila katika ulinda njena bombe bahangu hemwiti sikaulinda njena bombe bangu yempasusi sikaulinda njena bombe bahangu yemna haram sikaulinda njena bombe bahangu shekamba bangu mbaba hemu mrudeza zanazali halafu mndu mbenula twakata ondewa rengeza habaruzi be huma jaju odewa ketsudo fanya mbona sanogo za kambi ngo talentimid wentimidedo ndukado ntimide sera la mwezi 18 we mjinga miyamjo wana wotsi ndidini wanebo juyu yoemba biyonga mitayari amjo wana wotsi ndidini wanebo juyu yori jihodari harimwemba biyo bakisha kudura Allah azza wa jalla sharakati mibo minsuona mbeni banuranzi nsuone mndu washidabe mdabangu uswa jawu yashindani na mbaba hangu mndu naji ye tsuja ya mboka zonda bweti mtukufu hunu ngele umra menyo wakati wa hahe ndi ya kensi ya nike mndu malapizo ya safi mbaba hangu alo nonga sar marogo za politike na mndu kritike zono maswila ekari jaho bango ningaranga nao zangu nawe bangano la mila nansi lole lingu jifakhari na famina manyahuli shabanga la siasa kadonja mbaba na mzaza na handu huzo ndwanga na zamila nansi ndwanga na zanda ndwaba mjomba wa pendri mjomba wa pendri amba ya wafanya shaferi za siasa tija leo awonge izo jegeni zilo ya abo na mdo wakaziza tsananga mtuhumu radio RTM sayinu hauka RTM sana asem radio wo wazima abonge mhu wangu mtukufu tajidini dawule pomura haho wana manaza jegeni zinu mtsodo zitiyava Henry izo nyide mahamba kanga wena gari la serikali na mafura ya serikali uridi udorema ya serikali yabo yondana ndamrutwe fusa izo nyitside mwazamba jana kamtaka uzambo wandu wakaza ke opposition jana yabo hukale umwanzo keshe fangwa rumwe na opposition ndo hushilia wamana rende au kendri bwaza wanaho wandu wao kamjaparo wao nambaba hanu mide mwambiyoni mana amonzo mkena valeri amonzo jisukabwe shababinga wena valeri batina mndu amonzo jisukabwe shababinga we libro batina mndu te libre avec tes décisions ya we libre udoji ni kaza decisions zao kutikia soka udoja wetarumlu amrini wa berogo
wana mrogozi kwa nyonsi pia homijini mwa mashababi nga mzie shio homijini hani nyonsi pia nga mzie shio zanongo hizo leo goshomrati na wako tiba hala homra siasa honde sio siasa nai harende mra arenge mwana jaishi hamba tishatsuo mchujo wala mjina honda hubi haningufikiri dizo valezi nuye siha le jaishi yaka ulila huwa ne mazefu yaka warendo wandro azadi no wandro mararu dizo kufikiri dizo bala dizo ekadi zo ezinu sibonsi vondu shaba haba haizinyiro jine dizo bala le jaishi lila langa lsambali yao halafari da recruter jinro jina japange jaishi ya doli taru jaishi la wilo faites-vous attention mrozi mamaji kabati kuna paroshinda urekebeshe jaishi abati na morali wochojodoa atetu zijokauha sha jaishi faites attention kuna ushinda parce que eka wewe hufalikize emala pizo ya hahu na ujofuma wa haru mwale jaishi ekale jaishi wa rengeze insulti zo wazita usibani hahu wabangu asedi yao yezili yoti lao we mtiti kuna paroshida wito we mtiti kuna paroshida wito alor nyime ngoni mwa wandu ikao nga mzidishao o uyulu harumwensi inu batino kanga mjirandeo kwanti edemana na mbya nukaya kajaba kamtandwa duhazi chamvula na timu ya zalo hali kuna ujua urenga emuwa hele jeshi mathalan umvaze ngo za kinruushe ufanye tablo sisaru mazerezo sosio wode milikize amriza hokana mweda umtende wode joshinda bere isukale okartuhenda le jeshi kala ushinda lifanyeza ngozi wode abida opoze rais ekare singo do arumele jeshi wode abida opoze chef d'état major ya mambio kano ya amrio kana jeshi kana jwa hinji wode abida alors hufanya politiki namna yokandizo wa kolabore namna yokawa hime wala mhewa monese alafudo nambio kami demziro uruduni puwe huvuzwa mrorudu po shababi ambe okase morada fayma nabano alors keze rashizo pia ngo nizo kwa lindao nizo sidi hamrada pasura shaitwa kanyi wangu harumazinu nyi wangu kado wengwe nyi wangu inyongeza hanyu nyi wangu tujwa kamjoma nipile mwana ndobe shamira nziga mwaminu kambeni banu kabati shababi mwana mumbeni banu omo watu mwambia yajo balomdu yajo shinda mpare banda nile o ya mbukanja garnu barndora rawane moronale watampakezi kuja joshinda kati decision ya kabati mra joshinda mwambe banongo alors banle o kangar jirezonewe namna yinu si wandu raona radhuku arjao kaka nashinda riwaneneze impossible la solution anganjo solution hindi dazinu c'est impossible jaishi la taifa lolo nikiwa morali kuna ushinda parce que kuna ushinda jaishi enda arengeziwa haza hatodo kanotungu alafaru jodo ndo mmena sa hotunga raho leo c'est impossible uhele wadahu mro uzima maji mro uzima maji mro uzima maji okay kama muhimu hanyu sodo jeleza namna mjelezao yona mdiwazi hokamvumwe de kamwa haripara jumbe abodo mjovu marone kandi songa mjovu ndidini mwambieni ukaya mimi sandro loki asimokale o loro mahiyore ramahi sambando kwa kati retrograde leo anstayarisha mradi mbaba hangu ikazo kabo tishindwa yonga mitayari shindwa au niketse magunguni nontsishe mbaba hangu hadela tena abo yakenda some mndu ya jasafi mbaba hangu kweli yemu mbeni ndo inasaba ya hahe yemu mbeni ndo kami inasaba yangu minsombeni tijwaba nsambo kamdu kajazima mndu shambwa dhurumru mbeni nge kaleo kuhansu kaleo bala we mndu mbeni ujadao kawe opoza bonso kubaliza fikira zantinti za haho tikambeni mina wenga mjuo mkaulaze maliza muhadali swalihi mnikiwazo mumfanye kampani mli kamjajwa heli mreka kufanya siasa mwangamiza zinangaza hanyu leonga mtwawa bolisiza wanzo kenge leonga mikiasoka jodo nambio kandina duwa na nkodo mimi mduwa na
ona shababi mkomori yewana habiswara amuminga mwanzo ni mweleza nyima zababi mloho mijini ila mem sori gizo mijini hanyupia wandu wanu kwa jaka wona zikiri na stokiri pasuke wakana makatikati yakawarenga welawa wakana magari ya serikali akajewa bahiza welawa wakana mali wakauziru mabunga wapangwa mishahara ya nrabu na wasakwa tuli wanungu wafanywa hazi walewa mali zere ngwaze weni kwa werumia halafu leo mfanya mabale wa babatu wa watu na hani amjoma bani rongo wakati na hajabanu sikado fanya ruqya shar'iyya harumadaho lilohum rani hatu ukao tukao jirani shawo dondu huze baitira ngezale daho ilo sikaufanya hazi yabo rika usomesa yabo basi bo muhada liswali yatsundaze voti mimi mitsi mndu na donja mitsi mndu na yora ili nsine pande sho voti shabo makati yonga ritawle kotila muhada liswali hibo hata wakati wa mzee wa hangu bababu Shirata Suleimana ancien député wahezia kaya hafidhahullah wa ri'ah sime golu mwandu kama secrétaire mo o député wa hahi makati yao baika jonea shamba bahangu bada yemndu wayezi yemndu wa serse olewa sijatambu kaya tsorohoda hodi ho nzaho karchuta ruhone yabo endamu biyaro he yabo olewa yengare mbabaha he arumwe serse yahe bale da hoido yede famya mhadali swali hina roha mwenza alors les autres toloda honi hotenzangu he sibabu ndiyo kwa jonda ze voti tipulao tungu tamanu roho yabone nzangu baya ilo da hola he famya mhadali swali hodo betisini mile mbwe shamuhada mbaye omjoba mo betisini bayi mhadali swali zunganyi wa hatilobe 90 sitolobe 90 sabwane nzangu on izo pia rika mashahidi bana kwa sasa feti leo manzo mfanya mabanu dizoba ngolilo ba zinda bwentinge donai wakati wa kililuka bajaka majikomoro wakati wa kililuka bajaka mwenje komoro nsuli nda leo ujona biokazo de zerezoni mawanzoni reklame kontro ya azali woyi tentation nabe akilinyiro jina fikira zindo jine bazinu zembi zamwe nje na zinga zilizienshiranzi hali zezaten sambi karjaka maji mwenje toujours ko jakansi na yome ngoni mweze nokoko kasi pardon harmwensi yenu mahamiongo ya kamili majika destabiliser ha mwenje ko destabiliser est-ce que kasi fanyishi ha je peux l'applaudir oui amjo applaudisse kaye zinu warengeza maji oui parce que abo yezeya hatwensi jo huja tufanya zinu aji we kutitayere zinu irengeze maji gebido ilawe wewe ya hoja rengeze maji tudelikao jileza stayarinjeleza mada we bonge minga ni mwambie nukaya zekaratansanu zijihadao kazoturufu za kaukansi zisafihim babahangwe paskendanyi msafihim babahangu mtifanyo kaya owingu nutsoruda komori owingu nutsole ngaru mweduna kamila bomwele wanayi owingu riwabudia uoja tafarat shakati dabo yakaya za akili za hanyu azandono shashia uko namna natu jomjuani uko wingu twali saranzi on utsozingize ardinuka ina banu marwaranga bo wingu arafu besamfikiro wingu utsoruda komori bahi wingu ko jaruda komori bahi abonge hizo shababi henna mjijuka ngawe eske kweli emrulo mjini hanyu emrumbaba weno tablo lo mjini hanyu ya hafiliha ya hambia ukana rawane na raseja eske kweli wade imamu ya bidio tende harumwembo nani wa utsindaye juse suala yetsindaye ja wijana hala wafanyilwa manifestation wakati wekililu haharaya sabambeni owalo harumwezi owalo harumopo sonabaha ejegeni yongiyo bamido juzise ebano ya semsera dio
Vanunu radio opposition au radio kaongo ni sasa habari zilo komori pia na mdota za jegeni. Be jegeni yo mkadotia RTMC mkadotia jegeni yo. Ukakuna ujoni kwa gari la serikali na mafura serikali. Uriduke opoza na hizo so ukihiri ngari mwabiyaoni. Amjojo fanya hazwa fere étranger na woni ke opoza. Eske aboyo tidainu wiyo. Wotolo hazini pasuke kute yezi. Zonizo mwatoka fanya, zonizo mwakaurekila mezifanyiwa. Hena mdatuka ustani za fikira za heyezi, nuwe fanyo za fere tranje mathalani, mkata ya radungwa. Zori zienshi. Zori zienshi. Mtuwaka utowa wandu hazini pasuke kwa jaka harumwe yezi, mwete wandu waka ustane yezi. Wakati wa kilibi. Izoti nizoni lindaole woo, ujemme tengo nuri paramerine raopoze. Wende wakensu duwana mbiyo kaya. Waona tawa nunga towandu hazini. Weta wanza. Zonizo watu wafanya jana. Neleze namna nyinro jine. Hamba zinro jine. Bezo mtuli duwana mbiyo. Zozifanya mwa jana. Uzifanya umahawakana. Ezo uzifanya. Yode heli watu procede. Ya wale ozo bizonzo le ojo. Neleze nuhele okakwale umru waposiswa kwa. No. Mungu wakati wahangu. Mjweda neshile Dr. Afsanjano wanajo kaya. Nikazetwa mayangu yao. Ikaka natonjilwa ni wandu wa msijini. Pasuko hizo ndizo miminirele yao. Amjuo kanga wandu ika objektifu ya hao. Waangalie. Wanunga mjohisha wandu. Ajado jikaze zenrabo hunu. Olewa. Wajado jikaze zenrabo. Mingetika hanze zinu. Tijokatende. Tipropozoja. Yo mazono goza uga. Na mafiti. Wakatubo kawe haya yofanya hazimba bititi. Ngabandu ikawo sazibiri. Hoka waparwani kwa mapesa nwende harimwe sazibiri. Pasuke ngabo na haya mtituka satamba bizinji zabira. Mjoka zwazonzishie. Yode maana mtojo ujwamwa henda. Sha homa doni tunabenrabo bambeni hufanyishi habunjili homa doni 2019 mfanya bunjili yo. Mwichililie mwana opposition yinu lifanyisha wajano fumu. Shabana bahazibiri. Pasuka abahange jokanziro. Ukale lewe yinu mwishe mruwa yambe. Gambanda yao nusu ya hanyu mwesiha mwenda mweboshea. Mwerdi mwereje imbeni mwejamba nyima opposition. Uka leongo mtsujini nguroho mtsujini. Hasimoroni. Hendamba bale problem tsida problem duwalo hula. Haboshaha hazahe. Hendamba ya opposition. Amjuo kawa ndukao kama opposition kanga umijini hao shu wakati wa Samoroni. Ondu waezi. Ni ondu kao kama tsimzima wajoshidari jongelega rujwawe mirahayon tipia. Dora hongele mrado fanya manguni menase nguni. Amjuo mbani kalima zima buangazija. Mdoju ukaka wananongo zijisao. Amade kamra kubali akilahe mwende siranzi kabla akila mrundwa jine. Pasuke we ujanza anahoka we wanziwa. Zahandanido kaya njombani hadisi. Wakati mrehemdwa mwanamsho atu hikima ya role daraki. Basiri kahenda ranje haruma voti zendi. Kahenda ranje haruma voti zama zinu zahe mamera. Basizo njomwa mbiyani banu. Ilimwelewe dukaya wambeni aikatamba wambeni wao wandu wapange kunda wachi aminu kawama zefu harumu mji unungu endeso mji basi kana mwana miongoni mwa wana hao yabe haruma ze voti za umera na sisi nusu ya mazababi rona nabo masihu ramba ukaya hekalima yambishiha pijani bese ibidi voti za mamera zinsifanyi bidori zizi Pasuke maskitifu alitangani inu actin zero. Okena mdu yatoa nafsi nzima faka annama katala nasa jamia banduru apia. Likubaliana.
na bala le jeshi lijoka jalibireleza voti za mamera hizo baada za handani za pangwa miraha zimenyewa za hema rais rari diwasi sima za babiraka yao siderele okano ikare za voti zino anzazitula mtsanga abori jangamiza Henry wo mwanzo warangamize vanu we udona mahame ngo mirarule o maudu ele jukanzoke deputy maudu ele jukanzoke rais eni saba juja kandida hunu mchoza adabu hurengesha no urengo tungwa honezi nuhurumile wandu wonse pia ngojo kanzo fanya kampani baho maudu ngojo shele zizwaza ngozo mijini mwa wandu banside ranzo rangamizwa abantu na rimetene kombaze ze voti zireo ri procede henna mrahawora riengariliana no wandu wayezi wakaanza ze voti zirewa ramba gastayari risuteneze fikira zino atampaka ze voti zinzirewa baho wakanafikira ukazi tsirewa zimenyewa wanisema shaka wakawashashi pasukari shindiri neutralize mashababi wajorumwa kwa ajafanya hila olewa basi yankilia hao waheze mnajimbo ai ola trahi banu baha politiki ya mji yohandaho abalola aritrahi olange dao sinasibishiwa nezi paske sabanonge bidoze voti zinzire basi Mwenyezi Mungu akaujana mfano buka mfano huo utsora da hujjatun baligha basi bora sabotera bala wasubuhi mbaga bidoze zavoti mamera zitsireo baho waze wa baba wa wafanywa hama banu wanado wa hao shasi si wahadui wambilo kari Muhammad Lamone dena wando mazabia lo yabo ngwanzo sabote makesi ya tinjie kula arimwe mamera ranzia bandroli za hikima jauri funguru dirikazabo portal bahiwa ju hakimji mji dau dawa twambukai dawanu wambo maopoza wajuhega gaga yuasi wotera ya atatirengana na wasa ya rakaya wanzo arishangazi uo wakati aboya kaanze kengu shangazo uo yakaanze kengu jihadu abo nshangaze yabo uo wakati akaserse wakaserse eshatonga ya roha serse kontra ya maisha ya he personeli zoto namazo hulima hahe uka azalamu hadaya pasuke ham prometeo ka za habari za mihajizi nugachoka za haya alafuanzo ajani kimorali hakaanzaje nje hoitsone sahiyo wodo andu watende wapasome makiesi rahundo kae mdu yatende somadi bwana Hamidu akarihila ondo wayapasu wodo andu wahi mambeni banu 2016 wa kontra muhadali swali wa heza azali wakauroshezi azali ba wakana kontra za heza agence omdu agence yake kejarengo adorenge mihaji halafura nzinda yabo arandi ha opoza mhuyu nguwano pasuke hari mvuyu kajalibo eske mimi kweli zozi ni concerne mramadu wake shefangu ari opposition n'importe quoi mweleona iswafi entere ya huyo dizo bweshe fo opposition hangu dizo basi wenzi hawasibala ewamba esalamu wa farao shandele jaishi haibanu mkaje mtabishenga mtumtabishere jeshi linu ebanu kamtsono kawa wajabana anamna ukatsela beserire ngwari tilwari mwale garidani swamoroni waja wakalansi za voti Hamidu akarihilaka votiwa rifanya bunjilo sima zababi rambo kangi yonziro Hamidu akarihila wayado birenja mijine fanya kampani yekaka dungwani wandu walingana naye waharaya paske woko alana kararao naye shawu jihadu kango haramo opposition batima basi suriana badabu ensu ya hizo vutza hema mera emwana hao habe haru mwazo vutza hema mera bahira zida botasa abo akanti ze bazote rabata bala atazirade habaya paske ngabo amina mzima yo foni mfumbu amina mwanama Abdullah Muhammad Kasimu basi yembaba omengoni mwa baba opoza walo tayari mbenisa nkadiwa hamara ya bili Holewa wa utayari watu katayari mbenisa kado hamara bili Enge watu ambilo kaya azalima udungu balo magara ajaso de juma hunu hamfuyu watu katayari mbenisa kado hamara ya bili no watitawe ajali watu katayari
isakadi wa swafi no ikendizo azalika yo swali juma mbele parce que yo yongo utai yo engezi tsondo jiri njo kaka zo tsingo zabazilo alona hajalizo mfano shage wajo katari mbenirdi sankado hamarabili hasababu le suala hiyo suala la juma ani mra dokabare sada ulangonzo hajaswa li juma mbeni mathalan yo wajo katayara tumsiri wajo patiziwa no yati swale harmwe juma hiyo yongami na surete bahem mze huo hasubuti hamba mrumu wangu Abdullah Yomada Kasimu ukabanu waimana nyanyi wa kijosho parce que wamono ya trishe wajazize ye kandida wahemera wo wakamwanza wamjazize Abdullah haraya wamruwayezi haraya halo komasa sifatili halafu omagui ekeye zido wafanya uwo magui shika wewe wanzo ujaduka wopoza ukanzo fanya magui ko ja fonctionne iyo safa ilati haram yorika burika ushuhudia yorika ya burika ushuhudia kaburika ushuhudia zevotiza hemamera baada wakahanza bahiri wasibala waja panu watu haduana nyuho wamenyele mwana nyawe bahati je ebanu ekanga nyina mrwa hanyu mwanzao abo wode wakweli wo mwana shabo ena mndu ikawo leo kati yenanyi weti mwana mbe twabokata ona ngabu wakanti pado jura nzida botasa heze votata ze voti gestolo masiu na hamido akari hilari wadungu kayana mdunge baingeri sawa kaja atobunjio ndira wapara kwa jaji sukate watu dharau alafu banu shababi wewe abodizo wale okende shababi wale okende izo ndizo nanzo muharaye ukaya naributunde ebanu wewe ngwanzo kewe shefangu arumandugoza opozezi Henry ngebido we warijibu na warijibu we shefu wangu Henry wede mze zabari haramambwana opozi wede mze zabari haramambwana opozi wede mze zabari wede mze zabari haramambwana opposition ranzocha wabu wede wanzo kemze zabari halafwena mdutu jotoi abo wo jomnasibisha ni hojo kanzo mnasibishi chimanfu timbujo ko shudo décourager opposition yangu arumwa siasa kuna ushinda kamna ushinda abonge ngani mboni mfano mzima mdojuwa Wanu wo tayari wadota koti ekango odeyo shawoti tayari wo wadodea ebanu we mwanadamu wajihantu kawe na akili ondro nungwa wona ndongozo kangwa nzozambwa bazima nizoze nongozi nungware ngo wajamnike wambe ebanu we kujwa zingaraze nkomiyo kabanu bwana yi atusonti pia na muhari mwazeme diam zo amzona mbetso hamabu fanye director zambe kati tayari parce que asula hondo siasa metodi hao yonge juni hani hao mijini olewa izo ndongo kao ngarizirambu wao ndondo atina hata ziza wanu tiwandu ikao jana wakata yari wafanyiro opozewa na mkubali nona yongido mkesiri utijo hadana ni mndu hambio kange no murwa wa hensinu ya opposition na bongo mjua opposition hakanyo jana haranganyema opoza waka muopoze jana hawaranganya pia jaka jele wokaya opoza wenge na haki yatsa hizi haki za hahe shahumranganya humfungu hufumu pasko edo akanele jeshi jana kolita rumu leo mwanzo keshefu hangu arimomwa na opposition mwanzo nikubaduka wede mzeye ekati harana wakashefu hangu wayo lamdo asali paske ngo kase la meilleure façon yobeza wambena mna hiyo wandu deja wabeze wakauseze fikira wadisorale abwe paske ngo kaka wedo daza weshie ngwajurelewa abwe metodi kudobeza webwato wala mdo asali wala doni kwa mapesa finchau wala doni kwa madi finchau wala tikiri mhadalwa c'est la meilleure façon shekangwa jirambe rambe kwa nahamba hata alo yode metodi wakao beza warumia ya mpeshe eshababibani hangu ya telewe hona nzoni mbitize
abonge miongoni mweze ze fikira za hano wandu mapolitisi wanu na mdojua bushababi nganzo juwe munaanza mwangalie bushababi ngebido ujondo ngoyo ngebido ujitahida hata bushababi uparse maisha diandani ngebido upoze question que faire ata mimi ni parse maisha kabla bojaja election ba parce que boja election yongani uhambio boja election c'est pas n'importe qui ya qui est fidèle yoka élection il nous devoir à faire chacun ma politicien boka objectif ya hao wahundeze vote alors wakati hamandu wo ijo mkinishiha urumilwa naye parce que kutina maisha ngwanzolele ngwanzozaye ngwanzolise izo pia ngwanzozigere. Alors abambwa na handani bushababi créer hata vanu neze voti zijao umiliki mbahindu ikaunge jo kinaisha parce que izo mengoni mweze ngozi jo tongeza ukemkina yifu parce que majorité ya ma politicien c'est rare hukaleo ya upangie maisha hao parce que kango ngawena maisha maudu yo para bunjilioni ya urume wede wapaso makiesi au ya urume wa sabotezi wojoheda parce que honika mapesa izo metodi koze zizabira bampia zirumia mtujo fikira abo ngamfu ekamfubo ezitsida yinu dahi zizabira pia metodi yo irenge mazababi ya hensi yinu iwafanya hama zilamfule za pani wajodo warambabiza mahanda atensu wajoka hanza wazirumie zikenene watsinze abongesha babinge bido ranzile wo ili uke libro mitambando tikautamani mimi dena decide parce que e parti ushe bumazababi parti ushe ketina besoin yu drage unje harme parti ushe na abo kutsuhanza ketina besoin drage soit tu comprends les idées soit kujinteresse haneza idée basi urenzi chez parti ushe on drague pas deelewa yedemano kuhena mndu arumwe parti ushe ye leader kabati mndu jodora mndu mahiyo no hena mndu helewe fikira de mana henda alors titamani enamna ushe wadaiyo zi haki za mwanansi parce que mndu usoma titayari leo we mndu wa harajana ye opoza wajana yakaanza rekilemaza kizaa wa mtapirizo waridi warongo wa bono tablo wa kamili haruma beti salama wakati ukiridu wasubuti wa mbukaya kena ukiri mndu wa serikali kena ukiruni kwa gari la serikali unikwa na mafura ya serikali uridudo opoze za fikira za serikali abo yonda na ndao rutse fusa wo mndu leo ulo wonsijubanu ulo mangaleo halafu wabirowe anzeki wondema ce sont les exemples dema exemplaires wa hatu wa harumano zo opposition no garijuao kaya jana kuna ukiruke haruma yezi ule hata udoni kwa mapesa bure batino kango fanyo hazi kujaka uziona hufungu wandu pour rien halafu yezinu heya ranzinda abonga we opoza mhu wanzo keshefu hangu na abo jana tujurutsika doona bwakahula baturefanzaya rekabanu rekakar hundu sontupia chamka ujihubia wanzo leo tsino ruke shefu hangu arumwe na opposition leo c'est impossible abonge kai metedia hanyu eni sarjo ka hanzari critique ze problem za hanyu dobeza mwambe womru azali komsa wandu wanti pia wajoktawa watishie parce que zo mrao nganyisiru kaka mrando ori resistarish les orambao totalement ngujo mjuani abonge sikartita yaro wandu wao wakemazefu hatu harimo bwana opposition impossible abonge ngamjelia bana mabenu ka umazaba ema politise wanti pia uranema hiyo kangwa uhule eni sawa kurubia na wotoni kademi hono izo nyido ziona ongeleo kenakili titibo shababi ganza ukenakili ujue strategy hindi
La première stratégie ngani mwambioni, il faut faire attention. D'insulter le jeshi la taifa, c'est pas une solution ngani mwambioni. Kuna ujonsulter le jeshi la taifa, uinsulter mazenfa le jeshi la taifa, halafu wele ukangebido difanye tena, impossible. Kuna ujofanya karikatures fe jihadi umtuwe zenguo usise, urudutu we raisi wa daula zenguo usise, urudutu we mdumshahe zenguo usise, ikiabu kujaka hanza watanganyi harma kipu nzima wakekwa wachilila yezi, kuna ushido ni hadai wede waka hanza zenongozi kenziro. Faites attention, wede waka hanza zenongozi kenziro, yakiliti adui. Alors le jeshi la taifa lokale oli juwe manahe peuple l'objectif ya halo nganzo morali, parce que jeshi sawana mro, kuna ujua uzima mro ha mro foke na maji. Alors ye maji yao deze morali za hatu, plus le jeshi wa intervene nai, plus ngebido toujours rumia subira wanike morali ya ukaza afanya zanje. Sino emetodi ya ukaleo mdola huwa mazefu wa majaishi mwa tsanganya mwa pa magozi palanga mondo, plus nga mwala huwa plus nga mwatsanganyao ila sheli ya hao no waruma wensi ikenzima wanyanyema nyokabo na zijomba kwa jahabanse arjuwao kanyide mwanzo menye, arjuwao strategy mwanzo nyide nyikankilizanyu gizo maharoni. Kuna ujwa insultes fe jihadi, wensulte makoloneli ya lobala, uheba nubodhamana wabeli njeshi la kifujari, ama jeshi malaba, ama jeshi jau. Halafu wabe kalima hiyo, urudune lezene leo kari ngwanzo leo, shababi urudusi ndihe shababase moroni afanye endea wanena bala hula piza usopa tizo mrongo fuwao, ngwalindo shwabaha wanoge mru. Halafu esa yode sampua wandukana msemuroni. Ya tumjuani wonge hule na tumjuani. Ena tumjuani wonge hule enu kubaluka koli banyando bulo na kili ya opposition ya utaha sisi ondwa percenti ufikirio de akili mdoni yuzondabu. Yonyo ntipanga mwele wao kai. Uwamongo wa maopoza watu hopoze fikira njema kontro ya fikirambi sha au pomdao wanola mna haramu aribalo la pede aribala shefula na hale jeshi kola frani bala la pede aribala jefula bala aribala do rangana ina dobi polisi ngwambwena mna hiyo polisi ni saba jo javoti bomjinga wetile joka zibirilia joka zibirila jaishi unikiwa amri ni shefu ulokadani wasa wa menasi wa mtuaze ngwa sa Facebook. Alors pour eux, watsida ujoka wasome senamna ya uhatungu, sidele jaishi, wemtiti. Pour eux, hordiwa kolabore na wandu, wardiwa rengeezi, c'est très facile ujoka fanya. Ujoka shindo fanye. Alors swanga recupereo. Surtout da nyima zababi, animambioni. Umrongoziwo na mutawa paskwando ababa watu abukana mruna mahame ngomiranda ruwasa honensi yinu wayenshi wakatsulinda ndongo tena ano watu de generation titi yinu. Alors metodinu ilange fanywa control ya hatu metodia udo insulter le jeshi ondo babadi ngo insulter le jeshi ma fujari nyuma walangwa control ya hatu si mazababi bongani mwambie wenye mazababi forfait attention wala kwa tumanzani walangu wabiazo mkabaa wa kolabore eyaziko labore nile jeshi ndono amjoka fanya amjora mahiyo atadi amjora abu hatadi kamna ushinda na kabati mwana jaishi ujoka danyi au mnambie mandamano mwayo na bushini mandamano mwayo na Nepali le jeshi la kahensultewa au maona mandamano ya jirbaba hanu le jeshi la kabla hudu ala fundizo le jeshi la kubala jalawe ngari no. Amanzo mdoshenkeza wandu hembi dishaka mtushekeza ndo kamili wangesha babi omono hambiye ndi hambiyo. Alors emetodia hangu yinu nunsulile mrajani badili. Imagine maudu we wakabanu wakalla huo wandu wahima banu umenyelehe na mdu
parce que miongoni mwa siasa nziro harumwe kikomori ba siasa za mabavu entere za mabavu yo hahunu komori ukange bido uje na bendu harumwe le bavulino basi ngabanduko ani mboni siri banu miongoni mweza kaujazitsongeza hata mbeniza nongwezi zimbe namna ila waziri ya kabala hawahiha kana efikasiti ya ushinda yafanye mbaro ngoyo ya batera koro bokao mwadaliso ali hafanya bazimanizo harumwale bavu baja mapesa menji harumwale bavu baja mapesa menji shaa ngani mwambio nukaya izo mtuelewa abantu ko namna wafikirio ekaba ezi wandu waezi walo harumwezi inu wendo ufanya ndongo harumwe bavu inu ijo upiku ndongo boka wezi ya hao wafanya ngo tayari watefijwa atabatifanyishia ndongo yo wanuka bana ndongo ziwa jibi yao kao miti jwa jibiwa gemyezi mwajelia mzabudu hatorejezwa harumwezi inu atampake parenuitilwa haukayo miongoni mweze ndongozi kula unsuli mzabudu ati jwamba beshwa zemaliza haja mzabudu yede yazitaha shakwati tayari mndulo serse harumwezi inu yatsange bahindu hunu pasko mwanzo ezinu yesi hawajarda ozise polisi wado wanzo batifanyishe mbano kwa harumwale bavu shangwanzo mauda jambio kasisi rifanya bloku bajamaji hunu tsanunga nolwao enyi mjanendi na balawo waundo watsambaza weziba batijembano ngo hunu tijo kompara na bano go efanya c'est la seule chose ndo wadifanyo malgré tout harmo mjombeni wodo wenji wa manipulo wenji wawelewa system hiyo ijale kafalla lijiri l'empire chiengo alors mbeni fini parce que les dégazajiri mbeni li warrange harmo côté ya siasa parce que déjà wandu wa karmwezi ani ramndu yakajua siasa ramtukajua siasa sambidoka wala kula fulani do akahu hufanya zila alors abo ranzare mwafili abo zera jizoka zina parola au unsujua halafu maudu na mimi ye place hanawe na mbemrukara nsize hila leo mfano kama ni mwana madije peti ya harmwezi hanza afanye babu njilio mathalani baba hanu fulano tera hazilwa mimi de nakanza ni mwanie nsi harma parti politiki minae shanga mweleuka haki mji woti wa opoza woti wa he opoza mji nogo za mabunjilio shakenge na haki ziri za mji za mila na nsi za zemali za tsuantipi usubutuzi privilege oka wanduanuko na ujuzirumia wafanye bunjilio mpaka bunjilo la hatu sima opoza umji warengwa mateka abo mélanger tout est mélangé basi maudu wojonra yezi mwana madijepeti maudu ijo mkinisha hambio kabo kama tadini tuda amtojo hone sama ndo mbeni banate ni mjenu juja na mbeni bana ngamjo msaka daga mitayari mbeni jibwane basabo dijepeti maudu mide ulo mie place ni mwambio kabo jepe kerurenzi parce que yaneleo kwa kanaezi selewaza hakizahi jamdulumu simnikaza hakizahi maudu mimi ne kanaezi mimi nsujwabo wandu waezi wa sersembeni wajoka urifanya nsujwabo wajoka unataki kona kujuna taki parce que wakanza fanya mabunjilio witi wale okayo haki yao fanya bunjilio siwombisa wahale ziriza hao siwombisa bariwaze voti kazi jamenyewa abo maudu karana joka naezi partangu mathalani karana joka naezi na huza mathalani umenye dijepeteo umenye abo mndu asersome gomenyeza bari amjo hambiyo kano kutsina kuna mtumenye abo mideulo na shwabaha maudu ni rongo zetu jo kanza ishe maudu yelewe shatsinda welewo wafanya nkodo ya kafiri na Islamu wiwa nao maudu wanzoke naezi ufanya mawe kanezi mbene abo ando mbeni pipango ajoka dawe wojo menyelo abaho maudu abwe jamisi derlo mieux place maudu
abo kamna jurisha ngaza akili zatu deza hatu za nyude za hatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.